Everyone, welcome back to my channel. Melvin school akal toa. Voin chukan thot lai lu ka tiffin ka Siam han lawa. Chu wang tiffin lawin akala Melvina. Nakina ke ka Siam nga nakina an school akawa pe nga chan chu an school kanin bullo kania. Tu na tiffin ka Siam nga chuan kawa pe nga water bottle poking low tiffin low chon water bottle Engvangin king te chu bang chon atui poking du lo kha low fruits break khan nei china lunch ma khan fruits chu ka king tira apple orange le grape vel te kha lunch tu na ka siam nga ka ba peng Voin ka Melvin na tiffin ka king lawa chan chu king lo na chun ka chu tu lai na in exam don me ka revision antia englo revision ti lai kha eng jana khan kan ti rei lu tu ka at chan chu next day kha an class test an Engvangin kan kat thot lai ha kat lai ve ka chu wang chon a tiffin ka siam sak lawa he te ka camera hi ka at dikna han ka dalo se hetan ka wiring में निका वीडियो ने हियान का वीडियो का दिया कैमरा ने हियान englo kha Melvin ka tiffin ka englo voin chuang chung amma kha school kal photla na kina anhunga tangin in reception ka lo da me don na ka tia hei eng capsicum hi eng ting em zo chungan soi ka shelawa mi lo ka menula capsicum le alu hei masala kan hian mai han Melvin han tu ti china chu hei capsicum hetan lian puin ka zeya capsicum ka zei zo ka hetan alu hi ka zei le alu poi lian puin ka zei phota chuan englo papur fry ang hetan ka fry phota ta then englo garlic le englo so thing vel paste ka siama purunen ka kan pola chuan masala vel te indu tu masala nei kha te in lo mang theya kha ke man kam hang vea englo vai chung chuan simla and alu ki hoina chuna kan he chu hi englo sarep le englo mai ka kan pola drying he hina boina kan me chu chuan he garlic pickle mania mol pon lama an hei melang dawa an thudan zorani he Rajasthan medania garlic chutney hei hinen kan eya hei zong ni boina kan me chu simple tunlai chu Delhi arwa suna salatuka englo claimin thosi englo mosquito antam dawa antam nivak chuang lo claimin an omakha kha Melvin khan angai thelo anu coil min hasagro te hei coil ka hala byang thor le blue le belai te hi englo thil lum long pang han teran hwani chu hei Melvin an exam masak tur shu SST exam niya hei SST exam ha notes ka sam sak lai me kanya Khataria munir ka kalau kan lo ka til ti tur ka nei lo ka hei arwa sur na sar du ka hu min ya po ka ken si lawa sur na sar du sai lam nai pria ka la ngai bok si chu wang san arwa sur to po ka ha te lawa sur ka sam song dong dong hu hemi clip si cholni clip sania via kin a hem video shodan phalo chawa rukin kalo siam via he kan via kin ani vea hey Melvin mani kan parda road kha anglo alone in fiam line alo ti cheve kani chu hey voina first exam day ania Melvin an exam saktur kha SST ania ya kalmhaina revision loka mahi chu hetan he jing kar hian exam la hen ka kai thoma thina hei azir zong kha jing lama khan ka revise tir thina kalma hian hetana kalmhan revise tir thin hian thil hi ashedu rei bika everyone lo tuna zan dar company re to Melvin to line exam chu wangja ta video ka kalo continue upload thelo chuan personal reason wangin englo ka boil tu ka a reason kha chu ka next upcoming video ka lo update zel don Engvangin ka video ka kalo upload thelo
tivel te kha tunai chu a main reason pan apakhat na chu ni englonia Melvin an exam lai ko bai lu tu ka tran second reason chu tuna kara englo shil thai lo chewa mi lo ngai dam don ania tran Melvin amu to ke ma ko he ka bible ka chai zo ja mu turin ka kal dona Melvin school kalman wain chu last second last exam ania hindi nia ama chu hindi hi sir he pai thin lo tu ka zing tunai han zing dar nga a January revision me ka akal mai ha dan revision thina tuk nak tukan chola jon tuk dan English exam ania chuan anzo nga mase tasin so bua mua mase 3rd of 4th of October han DT exam nei re dan design and thinking chuan anzo an exam ina ka video like thing tur chaw ina mino like kola mino share nge wala englo amma sa ka video ka clip में सापो कलर सोई तो खा reason जो englo nakin ka coming video hian kalau share don cheuna in hena engwangi ka video te kalau lo thik lo khatle mina personal reason dawa englo ka next video kan hule dunia till then bye mlo subscribe nge ang cheu